با آمدبونا پارێزگارê Duhokê Ferhad Etrûşî û hejmarek ji pizîşkên Rojavayê Kurdistanê û Sûriya û Nemsa û serkirdayetiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye doh rêxistina pizîşkên Kurdistana Rojava hat ragihandin ku komîtek ji hejmarek ji pizîşkan hat avakirin ji bo karê xwe bikin. Ême çiqa kar bikin. Ew kar rastî karekî gelekî kême ji wa wacibatê ku ser milê me kême miqabilî miletê me miqabilî miletê Kurd. Ve çend gotinên nojdarên Kurd li Nemsa û nojdarên Kurdistana Sûriya rêxirawa nojdarên Kurdistana Sûriya hat damizrandin û bi amedebûna rêzdar Ferhad Emîn Etrûşî parêzgarê Duhokê û rêveberiya saxlamiya Duhokê û hejmarek ji nojdarên Kurdistana Sûriya yên li herêmê niştecî dibin û nivîzgeha pêwendiyên derveya Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriya û serkirdên Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriya li Duhokê û Encûmena Niştîmanî Kurdî li herêma Kurdistanê û serkirdayetiya leşkerên roj li parêzgeha Duhokê ev rêxirawa bi rêwresmek taybet hat ragihandin û komîta rêveberiyê jê re hat çêkirin bê serpirêştiya Dr. Bêkez Derwîş û tê de tekeskirin goyê alîkariya penaberên derveyê Kurdistana Sûriya bikin û her wiha di hindirûyê wê de û birîndarên pêşmerga. Berî her tiştekî ez pîrozbahiyê li hemî hatiyem taybetî doktorê me Rojavayê Kurdistanê û taybetî van her pênc berrêza ku hatîne helbijartin û destnîşankirin wekû komela doktorên Rojavayê Kurdistanê taybetî Dr. Bêkez destxweşî li teyên û pîrozbahiyê li we teyên daxwaza serkeftinê bi we teyên û wekû îdara parêzgeha Duhokê hikûmeta Herêma Kurdistanê em dê piştevan bîn ku ev komela û ev sendîkaya ka çeyên nav lê danin bişêtin xizmeta xelkê me gelê me Rojavayê Kurdistanê biketin. Avakirina komala rêxirawa nojdarên Rojavayê Kurdistanê karekî pîroz dizanin çungu saziyet wasa şêmpitir xizmeta xelkê me gelê me yê Rojava bikene ve înandina pitir piştevaniyê taybet jî ev pêngava duê bû pêngava yekê rêxirawek û saziyeka nojdarên Kurd Nemsawî li Nemsa işlayê Dr. Bêkez û hevalên wî hate drûstkirin û ev rêxirawa duê li vê rê tê damezrandin bo hindê her du rêxirawpêk ve kar bikin û em jî şêm piştevaniya wan kêm pitir xizmetê bigehîne xelkê xwe gelê xwe yê Rojavayê Kurdistanê. Li gor nerîna komîta rêveberiya vê rêxirawê wê di pêşerojê de karibin dermana derbasî Rojavayê Kurdistanê bikin û alîkariya xelkên xwe bikin yên li kampa da. Proje bi rastî hê dibin xwendinê de ne. Dixêm kir bi tişta li ber çav xuyayî em hewl didin ku bi rengekî munazzam dermana bigihîne Rojava bigihîne ciyên ku بحوجنا كنا خلق ما هر وهاب تيبات إيرو أم أف كومالجاها يعني هم يا كومالجاها کردستان سوری نمسای و گریدایی کو فایده باش لخلق ما وری کرن تشگیری اوت کن هر پیشه دیترجی وقتی ورن تنظیم کرن ورن ارگانیزه کرن به ما انه گاوکی لپیش گملت ما وری رخصتن و خدمتا گلی ما به وری کرن نتنه نوجدارن کردستان سوریه تبلیغ رخراوی دبن بله نوجدارن لدربی ولازی و بجدار من تیدا و بحمی هزاخوا و کاربن اریکاریا گلی خوب بکن دوی دمان ازکو هستیار دا جمیل اوسی آرک دهوک. بله تماشاوان هجال استدیا آرکیجی میوانداری دکتر بیکز درویش سروکی رخصتنا پزیشکن کرد و نمساوی کریه دکتر تو بخیر هاتی. دکتر امیج دامزراندنا رخصتنا پزیشکن کردستان روجاوا دست پی بکن اف رخصتن جالی که هاتی دامزراندن چند نوجداریان پزیشک تده بشدارن کی آلیکار به آواکرنا وی رخصتنی. مثلا هم من سال 2011 وقت هاتم معسكري پنابرات تاني هبو دوميز بو 7000 پنابري می کردستان سوری هبو ای سال گذ هاتم هیوا 50 گذ هاتم کردستان بدید بونه 53 جهه پنابران تقریبا 400 هزار پنابری می کردستان سوری کردستان باشورن مدید سراسکایی کی شخصی سر مستوى کی شخصی و دمی پسپورش اروپا بین نویدری بین آریکاری بین او آریکاری بودی مرحله مؤقته در باز ما کپزیشکن کردستان سوری گلک وقتی دانستاندن هم پزیشکن امی اروپا به کردستان پزیشکن کردستان رجعه گل باشورن مکر
إيفر ما ضرورة قال كي ما زنديت إيما أم كاربن دزجها درسكن هيك شيء دزجها وكتير خستنا بس كان كردستان روج آفا الفيدري لكردستان باشور دا يكجي درجة كي أم كاربن أريكاريا بنابري خو بكن بشكل سيستماتيك وقريدانا واجب أوروبا وقريب تنريامة ودرياب منظمة ما بيع الدرفا قم كاربن أريكاري وإمكانيات جوارا تسهيل بكن همد آلية درمانا ده همد آلية معدات طبي ده همد آلية دورات طبي ده قم ورن فيدري قم كاربن أريكاري بسشكي خوي فير بكن قول فيدري ريخستنا كا سيستماتيك آفا ببي أو ريخستنا هاجي بزشكن كردستانا مي روج آفانا يقول قالك مجال اختصاصات دخو آماده كرن قول هافي كوميتي بريفا بمنهم هيفي دارن دما بيش دفرها تربك يعني دكتور اف رخصتنا كو هات دامزراندن تنيج بو خزمتا بنابرين روج آوای کردستانی الهريما كردستاني نه تايت ايمان يعني كاري وتني والهريما كردستاني به خو ايما كبزيشك يان باشي تندرستي تايبت ايما باشك نجواتا كردي ما بداخوا دولتنينا امنا دولتن لي ام كاربن مؤسسات اخرى رخصتني خو درست بكن بودا ما بيشتا قوم كاربن جواتا كسيستماتيك دا ام جي خو بقرن اف استراتيجيه دوره قوم كاربن سيستمك صحيح بو جواتا خو كردي درست بكن درجه كي كردستان روج آفا بله دكتور يعني روجاوای کردستانی گلک پیوستی درمانه پیوستی رخصتن پزشکیه يعني تشد بلانا وديه ده بلانا وديه كون ويري خصنا خو اكتيف بكن لروج آوای کردستانی جي تنقاسيا افضل صلاة هاتيه تايبت سر كردستان روج آفا تنقاسي كقال كي مزنا حلقة طارئة وكوام دبينن سيستما صحي تكشوا تايبت مبخوجي جارة شما كردستان روج آفا مديد او سيستما صحي تكشوا هم جالية درمان وهم آلية سيستم وهم آلية ريبريا صحيوة هيفيا ما او انها ايمل فيدري وقتا ما دست بكر ببلاني مين هذا سبيكر اولوياتين ها نف دستين مدن ام كاربن دزجه صحي ناف شوني برابران بقوات بكن يا ددوا ويا اساسي جو امد بينن ام سبقو ريفا بكوريدوري صحي تندرستيج مرة بن قوم كاربن درباسي روج آفا بمن ويدري خدمتي مباشر بنجيه خدين لوجي خدمتان بلطي خوي كردستان روج آفا بكن هدف استراتيجي يا بيشياما آفا هيفي دانجو سركف بله دكتور بشتي دامزراندن یان جراغ هاندنا دامزراندنا ویری خستناوه گاوا ویا یکی کنگیه ونه کنگی دست بکاری خال سر عرضه بکن كارم يسر عرض رجاء أولي جو ما كونغراخوا كر وما كملا خدا ناس كرن ما بلاني خوي شش هيفي دانين ها جو إما برنامج خود شيء بكن دا بنابري ماجي جو هلي ببن هرهيف إما بلانك ما هي جو بنابري ما ي كوميتي بريفت بنو وبزشكي ما يدي جو خو عمد بكن كار بكن إما درمانا جوار ومعدات طبيش در ووارا عمد بكن ريب كنا فيدري أو بلاني شش هيفي جون كاربن درجة كي جو بو بنابري خوي رجع عفا بكن ودبرجي نهاية ما مصر كار بكن هيفي دارن بزشكين قد ناف هندروي كردستانا رجع عفا دنا بهتر جبوتای سیاسی و گرده هک اوری و به اما آمدن هر ثانیه هر دقیقه درباسی کردستان رجع و ببن دزگه تایبت دینن و به هر خوبشداری يعني وكواندي بوان كسان كريه بدس هلاتا كون هال رجع آوای کردستانی او سلطه وكقوتي محلي كونها كردستان رجع و های منها اتصال وارا نکر نبوم ام هیوی دارن او اتصال ببیگو که قریب نما گویم کاربن وانوش داری خوی ایور او امکانیت گومی اروپا ناف دستي مهان بهنا خدمتك كردستان روج آفات. بله دكتور در رابورت جي بحثا پیشمرگه هاته کرن انه افري خستنا و آلیکاریا پیشمرگه جی بکن او پیشمرگه روج آوای کردستانی یم بریندار دبن دشران ده چت پلانا ود هي جبو پیشمرگه بتایبتی جبلی پنابره. هيفا بينجا اختار فيدري مشوما سنجري شرقي بيشمرقي ما إيروش ما دزكي واي صحي تندرسي ميزان راستيجي زور وكقولتي موتيفيرتون وكزور ديون كادري ما هبو بس كيماسي دي معلوماتي واي طبيدة اسعافاتي واي وليده هبون مواد وهذا هبون بوي وقتها جارم هاتن ما دورك التدريبي بوانا كداني سر اسعافاتي اولي قوم تشوا بيشمر قال جهبرين داربوني حتى شونا مستشفى وكاربن برانجي كي راستوي نقد بكن يعني بكنا مستشفى كاربي تندرسي يعني معالجه كباش ببي برغو ايمت زانن كارم بيجم صدا بين جهشتي بيشمرغي ما بريندار دبن
حالتا اسعافا اولين نراست وندرست به بشمرقه مساقه ترد حتى قلت كي علي مستشفى. بله دكتور جريدان دنا برا فيري خستنه ورخصنا بزيشكن كرد ل كرد ونمساوي هيا اف بزيشكن نمساوي تا چرا ديه اليكاريا فيري خستنه بكن اليكاريا بنابرين روجاوي كردستاني بكن وتاني نمساوي تاني بزيشكن نمساوي يانجي دولة دنهنا اليكاريا وبكن. إيمن هاسر تايبات تقريبا 26 حتى سهن دامي مهنا بروفيسور وبسبوري جوريلنا منظمة مهنا آمدنا ورن ناف بنابران كاربكن ها بويجي مقومي سيستما كدرست كنها في رخصنا يا روجافا بزيشكن روجافا كردستان باشور قوم كاربن بنجهك دا بزيشكن مين مساويجي ورنا في دري وكاربن كاربن فر قالك مثلا قالك بشمرقه هنا بريندارنا من كاربن هذا خنا در بامكانيات زحمه امام كاربن الوا بشمرقه خل فيدري وقوتي معالجه بكن ودرمان بكن هبي اثر كفتني جورا قالك اسفاز دكتور بيكس درويش سروك رخصنا بزيشكن كردو نمساوي لسر امدبونه تايرو الاستديار كي قالك اسفاز